Stigli su Huawei Pura 70 telefoni. Serija podrazumeva 3 modela, a onaj najjači Pura 70 Ultra je upravo pozvonio na naša vrata. Mi ga jesmo očekivali, ali ne ovako nenajavljeno. Složit ćete se sa nama da je pravo iznenađenje da Huawei ovako tiho lansira potpuno novu seriju telefona koja donosi mnogo promjena, počevši od samog naziva pa sve do nekih interesantnih karakteristika. Naravno, za sve što se dešava vezano za tiho lansiranje novih Huawei Pura 70 telefona postoji objašnjenje, ali nije kratko. U današnjem videu ne želimo da vam govorimo o tome jer smo uzbuđeni ovim telefonom i time šta on kao uređaj donosi, a ima čime da se pohvali. Zato ćemo odmah početi sa otpakivanjem i brzim uvidom u to o kakvom se uređaju radi. Sama kutija je ovaj put nešto većih dimenzija. Imamo ovu kao kartonsku futrolicu koja na sebi ima štampu, to jest naziv modela telefona Huawei Pura 70 Ultra sa XMage oznakom. Futrola ima teksturu nalik zvezdama koje sijaju. Jesu li ovo neke sublimirane poruke ili neka puka slučajnost? Kada izvučemo kutiju vidjet ćemo opet neku štampu, to jest neke osnovne informacije o uređaju. Za nas vrlo važna informacija je to da ovaj uređaj koristi App Gallery, to jest Huawei mobilne servise. Ali postoji nešto što će vas mnogo obradovati, a što ćemo ostaviti za kraj. Kada otvorimo kutiju, prvo što vidimo je telefon i on je umotan u papirnu zaštitu. Tu imamo i informacije o e-mail brojevima, ali nas to sada ne zanima mnogo. Hajde da vidimo telefon. Ovo je nešto sasvim drugačije na što smo navikli od P serije. Dopada nam se ova pastelna zelena boja. Ovo pozadi je vegan leather maska sa teksturom koja je u stvari nagoveštena na samom pakovanju uređaja. Dakle, nešto nalik zvezda koje sije. Ali dobro, svako ima različitu asocijaciju. Pišite nam u komentarima koja je vaša. Da li vidite zvezde koje sijaju ili nešto drugo. Što se kamera tiče, opet wow. Moramo reći, radikalne promjene imamo ovdje. Nešto sasvim drugačije, ne nešto novo što do sada nigde nismo vidjeli, već nešto smelije od Huawei-a, rekli bismo, ali koliko znamo, upravo zato dolazi do promjena naziva iz P serije u Pura seriju. Huawei želi da menja trendove, da bude odlučniji i da uvek donese neke inovacije, kako u tehnološkom smislu, tako i u estetskom. Jedno je sigurno, Huawei Pura 70 Ultra će se jasno estetski isticati u celom tom premium segmentu. Svi će odmah prepoznati telefon koji koristite. Pre svega zbog tog oblika koje ima kućište zadnjih kamera, nas podsjeća na slovo P. To slovo vidimo i u rasporedu kamera, ali i u samom obliku kućišta kamera. Telefon je zaobljen praktično svuda, odnosno ka svim stranama. Zadnja maska se preliva ka metalnom okviru u svim smerovima, prednje staklo takođe. Čini nam se kao vrlo udoban telefon. Za sada utisci su nam vrlo pozitivni. Ali hajdemo da vidimo šta još dolazi uz telefon. Kada podignemo kartonsku kolevku telefona, zatići ćemo punjač, kabel i bamper. Što se punjača tiče, u pitanju je snaga od 100 W. Delo nam kao da je identičan onom koji smo imali prilike da dobijemo uz Huawei P60 Pro model, pre svega zbog njegove jačine i toga što dolazi sa USB tip C i USB tip A konektorima. Što se nas tiče, pun pogodak. Kabel je USB tip C na USB tip C i to je nešto što nam odgovara jer sve je manje uređaja koji koriste klasičan USB tip A konektor. Bamper koji dolazi uz telefon također ima vegan leather zadnju površinu, što je super. Ili ova neka ultra mega mekana plastika, pa nas osjećaj vara. Super se uklepa sa telefonom. Baš nam je drago da je u pitanju bamper, a ne silikonska futrola. Bamper zaštiti telefon prilično dobro, a ne naruši njegov dizajn koliko to uradi silikonska futrola. I super izgleda ta zadnja površina sa P teksturom koja je u zelenim tonovima. Unutrašnjost bampera je mekana, što je odlično. Ovdje pri dnu imamo Design by Huawei štampu. Sve ukupno telefon izgleda sjajno. Kako bez bampera, tako i sa njim. Kada postavimo telefon i pokrenemo ga, vidjet ćemo nešto na što smo navikli kod Huawei telefona. Dakle, EMUI 14 korisnički izgled i Huawei mobilne servise. Međutim, postoje noviteti vezano za Google aplikacije koje će vas oduševiti. Od sada, direktno iz App Gallery prodavnice možete preuzeti sve Google aplikacije i one će raditi bez greške. Tačnije, postoji nekolicina Google aplikacija koje neće raditi, ali to je mizerno mali procenat. Pri prvom preuzimanju je potrebno da se prijavite na svoj Google nalog i to je to. Detaljnije o tome ćemo svakako govoriti u našoj recenziji.
Naravno, njegove kamere su fantastične, ima ultraširokougalnu periskop i glavnu kameru koja se izdiže iz svog kućišta kada je pokrenete. Ovo nije zoom funkcionalnost, već nešto što telefonu daje mogućnost da koristi veliki senzor, stabilizaciju na nivou senzora i veliki otvor blenda, da pritom ispupčenje svih kamera ostane što je pliće moguće. Estetski nas je Huawei iznenadio, ali i softverski. Međutim, to kako je Huawei uspeo da napravi ovaj telefon je posebna priča. Izazovi sa kojim su se susreli su kataklizmičkih razmera, a evo mi danas u našim rukama imamo telefon koji je rame uz rame sa ostalim najboljim telefonima sveta. Razlika u tome što ostali brendovi nisu imali prepreke koje je Huawei imao. Zato mi moramo odati poštovanje Huawei kompaniji i reći im svaka čast. I dalje pomerate granice, baš kao što je to nekada bilo. Cena najmoćnijeg Huawei Pura 70 Ultra modela je 185.000 dinara, već sada možete da ga poručite, a ako budete brzi, dobit ćete poklon slušalice. Ne zaboravite da se prijavite pretplatite na naš YouTube kanal, jer će uskoro biti objavljena i detaljna recenzija Huawei Pura 70 Ultra telefona. A ovo zašto sam ja stavio naočare? Pa čini mi se da se Huawei ovako osjeća nakon lansiranja nove Huawei Pura 70 serije telefona. Do sledećeg videa, pozdrav!